Upa bat ka kur kentei jeng ka badang kandai senam kerta ke yai kai punga arsut ke hiare ka surok nong solia. Endah baki poi ka wei ke jaka baki beriu ki bu sentiu hatrai nya wei udurmon. Ka kun ka keli. Pa, balai ki beri ki bu sentiong tai. Lek kem tu ban pen ikan ya kadang jok kejeng it ba kejeng buram nak benta uberiu ubla lek bahaya ki. Mana tahu beriu pa? Uberiu uba kerteng Thomas Jun. Ude missionary nari wheels. Uba wan nak dikejaka haki puar menciwa. Pan ai ke gospel ke ketingin ke jong belai. Dari rumah uba nengkong ban hikaya ki kasih ban pulih bat komno ban tho. Ula ayah kidak tho kasih abi kedi bat dena markata pengikut ya ukupa kidak tho kasih. Ia cekman banyak kerennya kanaru artan. Hendak kipoi kawai kejaka hasai sopen harut enti badon uwei umat seakan mau kakun kekeli. Balai pa, hau tai wei umat dan babu sentiong. Utai udah umat jeng beriu ubaki kasih ki isi naduk mentameni kinyoyo kumunong syuan. Balai pa, Namar udah uberiu ubra job tama bat pelong merawi ki kasih. te balai pat kita mat ya Watlah ki beriu ki ben ki isi ya Handai ki melapat ban len ya kejeng bah bat ni senyang ba undi uberiu ulale nak benta kajat ban riu kasih jonge. Pa, piang ipat udah uberiu ubah pen kelam rau ya ki kasih. Hoi, ladangi bisyare tanah kawai kaliang. Pa, piang umat jong nak tu utai. Udah umat saknam jong udah bet skon. Usi pai pareng. Ubalawan poin nengkong hari kasih. Dema unong perak lenti ya karai dam ke khalau ke betap. Ulabu ulah siang mau jam haka ba Thomas Jun hadien uyo banju kejat pan poi suk asinong sora. Lada dei na udah bet skon. Kam tarai pikun ba Thomas Jun un poi kini gilum kasih jange. Om tangkat ta dairu udah bet skon ubala tei bat ubala sina nengkong ya ki surok syakini gilum jange. Dei mau ubalawan ra ya sembai pan sola hari kasih. Haka juga por ulai kairu kumdu ban rep ya Haduk menta kajela jongi kapen mi daki pau hajar ton man kesnam. Ba daki langut gilong jeng ki im daka rep pan rep sola. Ndai om judon pan ban ainam ai buram ya udah bet skot. Kumukpa ke sembai pan lemni ukupa joka rep sola. Shisha sik pa. Hoi, Thomas Jun uai kedak tho, ndai mentang ya ban siu ya ka bai school ka barem. Hasua bakin yok pan puli ya kedak tho nyong Thomas Jones. Bat bun ki kemi ki kpa ki yok ban siu ya ka bai school. Dai lengba ka pisa, ka ba ki yok man kamai lengba ka repan rep sola. Handai om judan pan ban ainam ai buram ya udah bet skot. Kumukpa ke sembai pan lemni ukupa joka rep sola. Shisha sik pa. Hoi, utuh mas Jun uai kedak tho, ndai mentang ya ban siu ya ka bai school ka barem. Hasua bakin yok pan puli ya kedak tho nyong Thomas Jones. Bat bun ki kemi ki kpa ki yok ban siu ya ka bai school. Dai lengba ka pisa, ka ba ki yok man kamai lengba ka repan rep sola.
Thomas dian usniana ubha habakumta. Kata kin kuan banga ong ya pinaduk menne. Ki brio ki bishari udah bet skot lang bagi kambas niu jang o. Kat baya Thomas Jones ban ki yu i tangi kecing bah sudah. Handai ngi deru ban ken mau badai Thomas Jones ubalahi kai kumnu ban siat kiat yaki kasi. Bat kumba piyo i menta kasnong katau ka imlang sa lang kumjuru kilong yeng kilong sem ki jot bat ki pra na maru ko pa ka yeng ulah kerni palat hakadi kiat. Ka history kam dei tang pan pen i manu badai mat manu babakla. Kadai kecing hikai berpen ken mau yangi. Paman ubriu udon la kejong kecing bah bat la kejong kecing duna kecing kapot.